بما خوش به بینرین روژاوا تیوی ام برنامه که تایبت بورنه مجاره ما ایرو مجاره که گریدای گلنی زیدی ایرو شایه که گرسهی لگوند دگره یه گریدای باجار عمود گوشایه که مزن و گرسهی و برنامه پر خوش گو تیل درخستن تا وی دقیقه گو ام برنامه تایبت بوره پیشکش دکن بر دوامه لید دوما دی چند کلیانده و برنامه بداوی بباله سیرانا ایزیدیان و گلن کرد بحمو اولین خواه گولوه داره حاضرن به پیکاتین کرد و عرب جی گو ایرو شاهیا ایزیدیان گو هاتل دار خستن به بشداربونا پیکاتین ابجی چاوا رنگ جواکا دموکراتیک رنگ هفجیانا آزاد گو همو پیکاته و اول بهوره به سیستمان توا دموکراتیک سیستم ریوبریا خسر هفگرتنا جواکا گوش دسپیکا شورشا 19 تیرمه تا روژا ایرو گو چاوا جواک بهوره گو همو شاهین خوانی هر شاهی یک تایبت به اولکی به نتوکی به امبیجن به پیکاته کی همو به هفره شاهی لدار دخن بری دروجان چارشما سور بو ججنا ایزیدیان سرسالا ایزیدیان پیروز بل همو گلن ایزیدیان لحمو گلن ایزیدی لروجاوای کردستانه لحر چار پرچه کردستانه لجیهان توی گو به روژه آشتیانه روژه آزادی روژه که گو بباجی بیرکرن جهمو فرمان و کمکوژین گو لدیجی ایزیدیان گو هاتا پیکانین گلک سیستم دستلادار گلک روین رش تروریست داعشی گو همو ایریشین ایزیدیان کرن لی او فینو اراده ایزیدیان تا روژا ایرو و حتی هزار سالان جی بردوام به چاوا بری هزار سالا ایزیدیان به وینو اراده خو خورتن ایدی و او برخودانی بردوامه دما گویرو هم دبینن شاهیا چارشما سور ججنا سرسالا ایزیدیان گو تیل دارخستن به وی وینه به وی اراده گو تیل دارخستن چه قاسی ام دبینن به برخودانی روژین خو بردوام دکن توی گو راسی گلک زحمتیان هاتن لی اون گو لسر سوزا خونه لسر وینو اراده خونه برخودانا و بردوامه جبو تیکوشینا خو جبو گل کرد جبو کردستان که آزاد جبو جیانه که به دموکراسی بسر بلندایی برومت کاربن جیانه خو بردوام بکن ای روژ خو افشاهی گو گرکه بری درو جانبو لی هاته تعلق کرن جبر روش هوای ایرو لگوند دگوری بجار عموده گو هاته دست بکرن به برنامه که پر خوش و سرکفتی گو لوی داره به آوای کی گو او چند ایزیدیان به برنامه خو به دیلان خو به رنگ خو چوا پیشکشی گلن گو لروجاوای کردستان کرن لوی داره او الگوری چند و الگوری آلا الگوری اولا او هیکن رنگین گو هاتن حس کرن بشیرانی گو لوی داره پیشوازی گل روجاوای کردستان کرن شخو نها باوای کی زندی زبر خو بدم گنده دوگره یگردای باجار عمود لوی داره هفکارا من بریوان قاسم باوای کی زندی تبلیم به دنباش بریوان قوت به ججنا سرسالا ایزیدیان ججنا گل ایزیدی پیروز به ویروژن تایبت گو بیزیدیان اشخوات تدکارج مر بحثا برنامه ایرو بکه اتمسفیراوی بچاوای درباس بو کسین گولوی در حاضر بون ججن بچاوای درباس بو کیف خوشی هلوستن گلن کرد به تایبت ایزیدی تبمرا پارو بکه کرم بکه بیریوان بله آراس لاوش بو توش بو همو تماشاوانان خود سری ده چهارشنبه سری نیسان جشن ایزدیان ام ل همو پیکاتین ایزدی و جشن پیروز دیگرش خواهیرو بجوش به هیجان همو پیکاتین هرمی همو پیکاتین روجاوای کردستانی بر خدانه گنده دگرش بو کو جشن گل ایزدی کلا کوان به جشن پیروز بکن راستیجی دیمنی حری بالکش یک کدنا و جشن ده بالام رو دکشان او بو رنگارنگی همو پیکاتیان ایرو هم پیکاتا کرد عرب ام بیجن پیکاتین ایزدی لوی داره اف جشنهان پیروز کرن شخوا نوا شاهی دجی همو پارتیان سیاسی ریفبری اخوسر ام بیجن سازین جن جوان و پیکاتین هرمی هر وهار و سپین هرمی جی مجلس مالبات شهیدان نوا شاهی ده حاضر بون شخوا دست پیکا شاهی جی لسر گیان شهیدان بدقیقه که ریزگرتن هادا دست پیکرش خود ناف ده جی
لسر ناوی یکیتیا ازیان آخافتن هات کرن هر و هر سر ناوی ریفبریا خوسر و لسر ناوی پارتیا یکیتیا دموکراتیک جی آخافتن هات کرن تدا ججنا چهارشنبه سر نیسان لگل ازی هات پیروز کرن آراس از خوازمان ها راسره پیام که جوار بگر آنکا لگل من برز الیاس سیدو برز الیاس کرم بکوی داره ام وسپاز کن سر فدر فتد سری ده ام دبیجن ججنا سر نیسان لو پیروز به ایروج وی بونه پیامی وچنه تسريد ام ججنا چهارشنبه سرساله ازدیان لهمو گلیمه گلی ازدی گلی کرد لهمو جهان پیروزکن ام ججنا سروک اپو پیروزکن راسی ایرو بجوشک مزن ام ججنا هنی مدر واسکر جبر بشداربونه همو پیکاتین روجاوی کردستان کرد عرب سوریان ارمن يعني تبي كومي مجيبون تبني برنامج مجيبون راستي زنديبو قال لك كيف ملت جهات ام بهفينا يعني افجج بردوام بين ناب همو بيكاتي مد درفتك خوش وقش بجبوب همو بيكاتا هم كاربن يعني ججني خوي نتوي اي اولي كاربن برحتي بيروز بكن دي سوريا كنودا سوريا بشر بتبل هفي بتندروي جمره حركس خود في ولاتيان ببينه مره كارب خدمتها جواكا خو بكشوا امك د وان سالي ربي خصد جي ام دينوك ولا اس دي براسي دان بيش يعني همو بيكاتي خو المدغرن يعني بتايبت قليمي كرد يعني مره بجدار ام بججناني بهر بيروز كن ام بيجن يعني اف ججن ججنا اس دي اي ججنا كردي بقشتي ام دي سال الحركسي بيروز كن وكا بيكاتين ازي اف ججن جبوه تي چواته وچما تايبت اف روجهاني بو ججنا سري نيسان القلب بيكاتين از تايبت جبونه يعني وك اولا اس دي يعني وك ميتولوجيا اولا اس دي ام دبيجن چارشما سري نيسان چارشما آواکرنا کنیاتی بو يعني بشریت سر عرضه چه بو يعني دورد خاصا د نيسان ده يعني گردون کاملی بحمو رنگ خو بحمو کلی کن خو يعني گش بو ام بنيجي دي روجه ده يعني حمو کلی ودبن رنگ کی خوش ده عرضه جبر بيجي ام بيجن يعني دسبيكا اجياني يعني ابجي روجك مقدس الجام كلي ازيد ديروك اديش كيفن قدام السومريا ده بري سومريا ده فيجنا بيروز كن حطاني انا وهيجي بردوام من ناف كلي ازيد ایرو برز الیاس خوات جی وکی ایزی کی لروج اوای کردستان جیان دکش خو ایرو تدید جی چاوا همو په قاتل کله کاوه افججن پیروز کرن افاد بنامه کی چاوا جبو حکومت سوریانو يعني براستي وك ما جوجي يعني ايرو وك قال اس دي اللي بدري ام خبتني نابين حمو قال لدورا من جبر سوري جي فسيفساك حمو قال تيد جيان دك التاريخ دي حطاني انا يعني بهف جياناك براستي قال بدري ام دبينن قال اس دي ججنا خو بيروزك حمو بكاتيل بدرين جي كيف خوشك بيرمزنه ام دبيجن ام هفدو دغرين ام جاف حزدكين يعني وك ناميك جبو قال سوري يعني اف جيانا ايرو دروجافدا ام تيد جيان دكن ام تخوازن لحمو دفرين اي سوري جي اف جيان بردوام بك باشتي وديمقراطي شخما دیجی سیستم ریفبریا خواسر ده هبونا همو پیکاتین هبونه که سرکا و یک جوانجی پیکاتین ازدی بون شخوا ام دبینن دستور سوریانون ده مافی همو پیکاتین هینا نهاتیم سوگر کردن یک جوان پیکاتین ازدی و که پیکاتین ازدی داخوازا وجه حکومت سوریانون چیش بکو مافی وجه نفت دستور دورم سوگر کردن يعني دوان سالي ريبريا خسر دوك امزان بي يعني وك بطلاني روجا ججنين ازديا تايبت ججنا چارشما سرسالا ازديا يعني هيفيا مجي او دستوريا دستور كنهبه دانين حمو بكاتي ناف دجي خو بگره و تايبت جي بكاتي ازدي جبر ديرو كده راسي ظلم وزوري راسي فرمانه هاتيه ام دي بيجن چاوا ريبريا خسر گنگي داي اولا ازي داي جواكا ازي ام بهيفينه گد دستور سوري دجي حمو بكاتي جي خو بگرم دناف دجي بكاتي ازدي كارب بججن خراب و بكاتي مي كردجي كارب بججن خوي نتوي اي اولي اي چب يعني رابه گلک سپاس بوناته و بجدار بوناته سپاس خوش بله آراس خوان هاجنه که ازدی جل گرمناس خوازم راسته پیام مش بگم کرم بکوی داریم امستم دی سری ده ام بجن ججنا چهارشنبه سری نیسان الوا پیروز به ایرو وی بونه هون پیام تاواد تایبت وکی جن سرچاوان و ججنه الواجی پیروز دکن براستی ام وک جنین ازدی بجلو برگن خواه سپی ایرو چهارشنبه سری نیسان ام بجداری و روژه بون فجبوما يعني جبر بدستو كدا جني برتشت دوي روجه دهاتن چيكرن هم كومبوينك جن لفر برنگن خوا هفديتنا جواكن ازدي بخوا هفديتنا بجواكن دردوري يعني كيف خوشيه كي گلكي خوش بو
چما تایبەت وەکی ئەم بێژن گەلێ ئێزی هەم بجل و بەرگێن سپی وێ ڕۆژێ پیرۆز دکن چما گرنگیە تخواست ئەم بێژن گرنگیە ڕەنگێ سپی لە باوە هەیە حەیاک و هون جلێ خود وێ ڕۆژێدا ئەم بێژن جلێ سپیل خۆ دکن براستي يعني جور أول وقول بيتين مين إزديان رنگ سبي رنگ باقجية أو رنگ سبي جبوما رنگ كي هري بيروز دي يعني دي جهانا إزدياتية دي بتايبت جبر كورونا هي دما كورنگ سبي تي گوتن الهمو جهاني جي بأواي كي أرينية باقجية نوبونة جوهرينة هر تشتين خوش تيد هاي جبوي جي أم وق جنين إزدي بجلين سبي أم بتايبت بجداري چاندين خود بن ججنين هاي أم بي بيروز دكن Ez xwazim vê pirsêjî bikim ji xwe îro me dît pêkhate li vê derê rengereng bûn. Çi cudehiya sala îsal ji sala derbasbûyî bû taybet wekî roja îro cejna serê Nîsanê. Bi rastî cejna îsal cejnekî pir xweş bû. Hem yanî çi qasî şer û pevçûn jî li ser vê axê hatin kirin. Demek ne ez bêjim zû de bû. Şer û pevçûn gelek li ser desthilatdarî jî gelek hat xwest تنه یک دستهلاتداری یک پێکهاتەی li vir bicî bike ama ev yani peyameke gelekî xurt bû îro Ermen hebûn, Ereb hebûn, Kurd hebûn êzidî bi taybet vana gişa bi hev cejin pîroz kir. Ev jî peyamek hat rêkirin û hat xuyakirin ku gel bi hebûna hev bi pirbûyîna hev weke wan rengê ku li ser hêka tê reng kirin çiqas rengbûna wan heye ew qasî jî rengbûna civakan di nav hev de rengbûna wê û bedewbûna wê jî heye. Tu weke jinekî êzdî di dawî de peyama te çiye ji xwe em dibînin dixwazin careke din fermana û xirkirina li ser gelê êzdî pêkwerînin wekî jinekî êzdî ji xaka Rojavayê Kurdistan peyama te ji bo wan kesan çi ew kesê ku dixwazin pêkhateyên êzdî ser wî erdê qir bikin. براستی پیاما من یعنی پیاما من جواک ایرو لور دا خویا کرن جبر کوان بجلین خو بچاندا خو بدیار کرنا چاندا خو برسیوک دان دجمنان اکو دخواستن کوی چاندې تنه بکن به کومبوینا وان به پیروز کرنا ججنین خو خودی درکتنا ل نرخن خو مروواهی و جواکی در دورهی و یا هشت کو دجمن بخو یعنی جیر به برسیوک پیاما من جی ام وک جواکن گلوی دری جیان دکن از دیگهجم یعنی هر دری کو جواک به همو رنگین خو دما کل سر خاکه که جیان بکن او قد ناب صدمات پرسگریکان لدما کو یک نتو به یک زمان به یک اول به او به صدما پرسگریکان جبوی جی از وی جشن به تایبت لریبر گلی کرد بریز عبدالله اوجلان و شهیدین کو جان خود بر وی اوغری دان کو بخیر اوان ام مهشت کو ام لور دست به پیروز باهی خو بکن و ام دیسا بردوام بکن و به پیش دتر جی بچن gelek spas bûna te û bejdar bûna te û careketin cejna te jî pîroz be. جشنا بین سپاس Belê aras xwe bi vî awayî bû weke me pêkhatê peyamên gelê êzdî jî li vê derê girtin rastî jî îro rengerengiya hemû pêkhateyan li vê derê coş heyecanek didan birov ku îro Rojavayê Kurdistanê dikare bibe nimûne ji bo Sûrî û cîhanê giştî ku îro di nava xwe de hemû pêkhate Kurd, Ereb, Siryan, Ermen êzdî li vê derê jiyan dikin û rastî jî veya em dikarin bibêjin eveya نامەیەکە پڕ خورتە تایبەت ji bo حکوومەتا demîkî ya ku niha em bêjin hatiye ser Sûriye. Berê berîvan ji xwe nameya êzîdiyan her dem diyar e di hemû çalakiyan de di cejna de di berxwedaniyan de ji bo cîhanê tevî ji bo hemû sîstemê desthilatdar ji bo kesên ku êrişî ku êzîdiyan kirin û di encamê de binketin rastî berxwedaniya êzîdiyan ji xwe îro şahiya îro jî نامەیەکە پڕ خورتە Rojavayê Kurdistanê çawa Kurdên êzîdî hemû Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi yek destin bi yek helwestin berxwedan jiyane zor spas bo te berîvan Qasim hevkara min her wiha mêvanên got tevlî te bûn ji gundê dugerê yê girêdayî bajarê Amûdê bi awayekî zindî ji şahiya cejna sersala êzîdiyan careke din pîroz be zor spas. بله بینرین ما به برنامه ما تایبت بردوامن هاجی در ریا سکایب را از بخیرهاتنا میوانی خوی گران بها بکن بریز خبات شاکر اندام مسا گشتی یا پی دی مره دم باش بریز خبات زور سپاس گوت تبلی برنامه ما بو
دەم باش سلااف و ڕێز بۆتە بۆ هەمی تەماشەوان و خەباتکارێ وە. بله زور سپاس اجبوتا برز خبات ام شوی که دست پی بکن یعنی تجی بخودیت به چاوا گلین ایزیدی به برخودانی چالاکین خواه شاهین خواه لدار دخن ججنین خواه لدار دخن تبی گوراستی گلک کمکوژی و قرکرین و ایریشان جی هاتن لی تایبتمندیک ایزیدیان هیا گلین ایزیدی گو هردم لسر پیانه لسر لنگانه چه تایبتمندی وهنه هردم گو افقا سال راستیوان کمکوژی و قرکرنی هاتن لی برخودانی آواجی بردوامه نها بێگومان دەسەریدا جەژنا چارشەمبا سۆر لە هەمی گەلێ مە پیرۆز بێ بهێویا و ساڵێن هین خۆشتر ساڵێ سەرکەفتنێن هین مەستر وەرن ئەم جەژنا دشەخسێ میرێ شێخا و هەیەتا ڕوحانی و بابێ شێخدا جەژنا هەمی ئێزیدیا و هەمی گەلێ کورد پیرۆز دکن نها بێگومان ئێزیدی ئێزدایەتی ئۆلەکە کەبنارە ئێزدایەتی ئۆلەکە ji dîrokê yanî berî hemî ola mirov dikare bêje di heremê de bijî bûye felsefeyeka xurt felsefeyeka mirovatî ser jiyana hevbeş hatiye avakirin ev ola kevnar ev ola bi hev qas aştiyane xwedîdilekî mezin ku her kesî bi hezkirin hembêz dike راستی حتی نها هفته و 4 فرمانان هاتیه جوان هفته و 4 فرمانان زیده 5 هیجه دما عثمانیه ده هاتنه لدار خستن بگومان اف کینا کول همبری و اولا کونار ده خویا کرنی یک جه جبر کو اولا که خرو کردیه قول بیتن و اوله خاکا کل سردمینه رابون و رونشتناوان حرف و عادتینوان همی بکردی هاتی استران جبر بیجی کینه که تایبت نهمبره و اوله هاتیه دست نشان کرن و هول دانه کو بتونه کرن و اوله را کردایتی جی تنه بکن جبر بی گرینگی مانا لسر لنگا دسری ده بفلسفه اوله و گریدایا یادن بطبیعتا اولا ازاتی و ازیدیان و گریدایا و برخودانا کو جدیرو که ده هاتیا کرن حتی نها یا سسیاجی بخوزایا کردستان و هاتیا گریدانه خوزایا کردستان طبیعتا که ولونا کو دکاره زاروکین خود بپاریزه دکاره لی خودی درکبه جبر و چیای شنگاله چی ولات شیخ باگوک آلیه بوتانه یعنی وان چیا زاروکین خود حمبیز کرن جی فرمانا پاراستن و هول دا ازیدیا هول دان کو حتی دنیا هبه کو اوجی به اولا خوی پاقش به اولا خوی انسانی به فلسفه خوی گران بها به دوی جیانه ده خودی گوتن بن و حتی نهاجی ولو هات خویا کرنه کو ازیدی دیروکا خودا تعدل تو کسی نکرنا یا دنجی ندینه کی تبشیریه کو هر خلکه بزوره بینه سر دین خو ایریشی وان بکه ایریشی مال و ملکن وان و دست باوجه ناموسین وان تشتکی ولو الجمع ازیدیات تنه ازیدی هر تمی بملت دن را با آشتیانه دیشیانه وقت خوشت بیرامن ده هر مالک ازیدی ده جلکان میشه هبو جبونا کو اگر میوانه کیوانی مسلمان وره ده کاربن جلک بدنه ده کاربن میشه خوب کی آلیه دن جبونا کو هنک آلیان نانه نزیدی اگر وان سریجه کروان ندخوارن به دست وان بادکرین وان جبو کو یعنی او جیانا هدش او جیانا کو او هیوی دکن به هبره دکاربن هین خوشتر و هین بیتر و هین بشیوه کی مروواتی تر کاربن بشین جبر به اولا ازایتیا به هبونا خواه به فلسفه خواه به گریدانا خواه به جیانه و
بخوازایا خواه لسر لنگان ما و کردایتی جی لسر لنگاهشت مروف دکاره بیجی وکا کرد دیندار اولا ازایتی نکو او چاند او ولات او هبونا کو ناسنامه کردایتی دست نشان دکه لسر لنگاهشت جی بر ویجی ده فرمانا شنگاله ده فرمانا 2014 ده مدید yani êrişa ku bi armanca tünnekirina êzidiyan ne tenê di Şengalê de di welatê Şêx de di Rojava de û di hemî Kurdistanê de bi wê armancê hatibûn ku tu nebikin lê zarokên çiyê, zarokên Kurda, zarokên ku şagirtiyên rêber apo ev millet parast, ev çand parast û nehiştin ku têkerin ji ber wê jî êzîdî jî deyndarên va zarokan e êzîdî jî deyndarê van şervanan e van qehremanan e van şehîdan ku bi sedan şehîd di berê êzîdiya de hatin dan ji bona hebûna wanê riç li ser linga bimîne û karibin eyd û erefatên xwe pîroz bikin, karibin kultûra xwe berdewam bikin, karibin dixwazaya xwe de bijîn û karibin li ser koka xwe bijîn. Ev bêguman deyndariyeke ji hemberê wan şervanên Kurd wa şervanên ku canê xwe dayî û li cem êzîdiya tu cara nayê ji bîrkirin û tu cara jî wê nê ji bîrkirin û ev girêdan wê her timî cihê rêz û dilxweşiyê bê bi van qehremana re. Hemî aliyên kurdewarî de bêguman ev alî gelekî xurt e. Di nava Kurda de bi taybetî qîmetê ola azayetiyê tê naskirin û tişkîjan rêberên Kurda dipirse, tişkîjan şervanê Kurda dipirse dibêjin êzayetî koka me ye, êzayetî hebûna me ye. Ev zarokên çiyê, şervanên rêber apo ev di pratikê de jî nîşandan, di pratikê de karîbûn êzidiya biparêzin, di pratikê de heta îro hebûna êzidiya diparêzin. Ev jî bêguman ne tenê êzayetiyê kurdayetiyê û hîmên kurdayetiyê jî xurt dike û hîmên jiyana hevbeş di nava Kurdistanê de hîn xurtir dike. Hebûna êzidiya guleke di nav bexşeyê Kurdistanê de guleke geşa. Eger em vê gulê av bidin, heyjê hebin, xweş bidin wê bîneke xweş de bidê û karibê her kesî bixwara rakê. Ji ber wê hebûna êzidiya qasî hebûna Kurdistanê, hebûna êzidiya qasî hebûna milletê Kurd bigiştiya, qasî çanda Kurd bigiştiya, xwedî derketina wê, xwedî derketina li kurdewariyê ye, xwedî derketina li xwezaya Kurdistanê ye, li sînorên Kurdistanê ye, li çanda Kurdistanê ye. Ji ber wê em îro dibînin ku êzîdî li ser lingana ji ber Kurd hemî vê giringiyê dizanin. Wan bihêvîne ku di rojên pêş de di nava Sûrî jî de ev were yani destûra Sûrî jî de were naskirin û êzîdî çawa di dema rêveberiya xweser de oleke naskirî bû, oleke xwedî qedr û qîmet bû. Em bihêvîne ku di destûra Sûrî de ev ola paqij, ev ola resen ya kurdewariyê were parastin û hemî aliyên wê werin qebûl kirin. Aliyekî din jî li ciyê ku îro lê ev şahî çêbûyî pîrozgehekê dûr de werê avakirinê. Par di sê tebaxê de kevirê binyatê êwê pîrozgehê hat dayînê. Îsal di çarşemba sor de ragihandina ku hêdî wê dest bi avakirinê werê kirinê tê kirin û niha êzîdiyên Rojava xwe amade dikin ku pîrozgeha xwe li ser wê axê ava bikin û girêdana xwe bi wê axê ve, girêdana xwe bi Rojava ve, girêdana xwe bi ola xwe ve û nifşên ku li ji derve jî girêha mezin bûyî ku karibin bi axê ve werin girêdanê bi wê çandê ve hîn xurtir werin girêdanê avakirina pîrozgehê şoreşek bi serê xwe ye. Ji ber vê jî hemî aliyên Kurd, hemî pêkhatiyên
د روجاوای کردستان دا به سوریانیین خو به کردین خو به عرب خو به همه عالم ارمنیا و به همه عالین یعنی پیکاتین کو سر آخا روجاوای کردستان دجین همه به دلخوشی دستک دان و آوا کرنه و ایرو هبونا وان دوی پیروزباهی چهارشنبه سور دا نشانه دستک آوانا نشانه حس کرنا وان جزیدیه افجی نشانه جیانا هدبشیا کو آوا 14 ساله ریببریا خوصر دور دا خورتر کریه و هیمن و خورتر کرنه ام به هیوینه کو سالن به اف هیمن براتیه هیمن هفگرتنه هیمن حس کرنه دنابا گله مده دنابا پیکاتیه مده هین خورتر ببه و رین ندن وان کسین خودیکین وان کسین دجمن مروباتیه دجمن انسانتیه یکو دخوازن اوان رنگی دنابا ولاتی مده دنابا روجابا ده بشیوه که جی شیوه تنه بکن یا جی قلس بکن یا جی وان برا هفت بدن گله ما بزانبون خواه به هشیاری خواه ویل پیشا و دکو دولابن کو لسر ویته گراندن از باش باورم کوه کاربن برحکی خرد الهمبري وان دكو دولابا ورن سكناندني بله برز خبات يعني تبحث كر راستي ايزيديان قالن يزيدي دسبيكا شورش نوزيتير مهيده جه خو هم د شورش ده هم د پیواژوین گود روجاوای کردستان ده درواس بو د همو د جبهیان ده جه خو گرتن د پارتیان سیاسی ده د بیژن د سیستم ریوبریا خو سر ده د گلک جهاده یعنی مافی خل روجاوای کردستان دیتن یعنی گلن ایزیدی دنرین تده چه قاسی لروجاوای کردستان ده او رحتی دیتن چه قاسی او دیتن گو مافی وک همو اولان وک همو پیکاتین دیجی گو مافین خل روجاوای کردستان برنه اول راس ویش اول خور بیشم نه د دیروکا ایزیدیان ده تو ولاتا وک اول او ناس نکرنه ده دمار و بریا خسر ده اولا ازایتی بفرمی هات ناس کرنه چهارشنبه سور ایرو یا کو ته پیروز کرن بفرمی ده پیمانا جواکی ده هاتیه قبول کرن کو وکا جشن که وکا بطلانه یعنی وکا عطله که وری ناس کرن کو ازیدی جی مینا حمی اولن دن کاربن اولا خو پیروز بکن عالیه دن اولا ازایتی ته خوندن ده هم ده زانینگاه روجاوا ده هم جی ده بستان ریوبریا خسر ده هات خوندن آلیه کی دن ده ناوا ریوبریه ده یعنی نا مرو بولو بیشه برز خبات یعنی ببوره برز خبات شخو ما بس تام اوه یعنی چقا فرق و جداهی ام بیژن ده آلیه سیستم ده سلادار ده دما گو ایزیدیل وربون ام بحثا روجاوای کردستانی بکن نه بگو من یعنی من عبد گوت روجاوای کردستان ازیدی خود بینن شریک خود بینن خودی جبر ویجی اگر تلی بنره یعنی مثلا دنابر ریوبریا روجاوای کردستان ده دو حب وزیر ازیدی هبو یعنی وک ازیدی جمال ازیدی او وک وزیر دست نشان کرن وزیر چانده وزیر طاقه یعنی کهرباء او هر دوجی ده حوالن هجابون ده حوالن خونده بون ده حوالن اکادمیسیان بون دوار خود پسپور بون جبر ویجی ازیدی خود هر دبره ده دبره کوته ده پیوستی هبو کو جی بگرن د جی گرتن زاروک نزیدیا د جبهین شرد جی خو گرتن شهید جی کتن به دهان شهیدن ازیدیا د روجاوای کردستان شهید هنا وک نزیر یوسف صبری حوران بریوان یاسر کانیه بدهاب ناوی تبابکی نه بینامن لی بدهان شهیدن ازیدیا یکو دبر وی آخه دا جان خودانه دبر وی جیانا هبش دا کت کرنه دناوا ریوبریا خسر دا خودی کدن جبر ویجیم دبینن ایرو ازیدی
ji her kesî bêtir li vê rêveberiye xwedî derkevin, li vê hebûnê xwedî derkevin, li vê hevpeymana civakî ya ku di navbera va pêkhatiyen Rojavayê Kurdistanê de hatiye nivîsandin û hatiye qebûlkirin û ji hemî aliya ve li vê hevpeymanê ji her kesî bêtir xwedî derkevin ji ber ku xwe tê de dibînin êzîdî di dîrokê de qasî xwe di rêveberiya xweser de dîtine xwe di tu dewleta de weke şirîk weke hebûn nedîtine her timî bereba jî wê her timî rastî êşê hatine, rastî zilmê hatine, rastî înkarê hatine heta dobû di rejîma Esed jî de yanî navê Êzîdiya weke dîn nehat qebûlkirinê. Heta li heremê me Efrînê wan û li gelek debera Êzîdî weke misilman de hatin naskirin. Li hemî Rojavayê Kurdistanê ji Efrînê heta bi Cizîrê Êzîdiyen ku di dibistana dixwendin mecbûr bin Qur'anê bixwînin. Ne dînê xwe dixwestin, ne dînê xwe dixwendin. Ji ber wê niha eger mirov lê bine cudayiya di navbera rêveberiya xweser û rejîmên berê de û ya niha de û êdin de cudahiyeke weke erd û azman heye. Cudahiyeke ku evê rêveberiyê taybetmendiyê Êzîdî hez dikir û naz dikir û lê xwedî derdiket. Vê rêveberiyê ev reh û kokên êzayetiyê parastin. Vê rêveberiyê qîmet da Êzîdiya û Êzîdiya jî qîmet da vê rêveberiyê. Ji ber wê hebûna Êzîdiya di Rojavayê Kurdistanê de mana wan heta niha li ser axa Rojavayê Kurdistanê û bi azadî karibin cejnê xwe pîroz bikin û li hirf û edetên xwe xwedî derkevin, di gundê xwe de bimînin û li çanda xwe xwedî derkevin, di nava rêveberiyê de ciyê xwe bigirin. Ev hemî bi saya wan şehîd û wan qehremanên ku di çeperê şer de şer kirin û şehîd ketin û yên ku heta deqa dawî jî li ber xwedan ku karî bi Rojavayê Kurdistanê biparêzin evê Rojava ev Rojavaya ku niha em tê de dijîn û vê hebûna ku niha em tê de dijîn dibin siha wê alê de dibin siha wê rêveberiyê de em heta niha eger em dijîn em bêguman em deyndarê wa şehîdan e. Ji ber vê jî dibêjim êzdayetî kurdewariya, êzdayetî hebûna Kurdistanê ye, êzdayetî Kurdistan bi xwe ye, kurdewarî bi xwe ye. Ji ber wilo gereka her Kurdekî ku ji xwe hez dike, her Kurdekî ku ji welatê xwe hez dike, her Kurdekî ku hestên netewî pê re hene vê ola kevnar, vê ola paqij, vê ola ku tu te'de û zulm û êş negihandiye kesî li vê olê xwedî derkeve. Qasî ku li vê olê xwedî derdikeve li hebûna xwe xwedî derkeve, li kurdayatiya xwe xwedî derkeve, li ala xwe xwedî derdikeve, li nirxê xwe xwedî derkeve, li şehîdê xwe xwedî derkeve. Ji ber wê parastina êzayetiyê taybetmendiyeke gereka her kes lê xwedî derkeve ji bo ku ev hebûn bimîne. Ev hebûna ji dîrokê heta niha hatî û leqayî gelek fermana û komkujiya hatiye gereka ev hebûn bi çi şêweyî mabe ev hebûn bimîne û li ber xwe bide, bêtir bi rêxistin bibe, bêtir karibê li ser linga bisekne û bêtir karibê xwe îfade bike û reh û kokên wê di erdê de hîn bêtir werin qewînkirine. Bêguman ev jî bi saya xort û keçên Êzîdiya, bi saya kesayetên Êzîdiyê ku li hij ola xwe dikin û bi saya Kurdperwerên ku ji bona serkeftina Kurdistanê, serkeftina nirxên Kurdistanê ku tekoşînê didin bi saya wan jî ancak ev ola kevnar dikaribê vê jiyana mayî yanî heta dawiya mirovatiyê ku ew jî hebûna xwe bidê xweyakirin û li ser axa xwe li ser باشه برز خبات بله برز خبات يعني تقلك خالن جرينك تاني زمان يعني قالن ايزيدي حمو اول قبول دكرن لي شرن جو لدجي ايزيدي عند بين جبر اول بو قالك جاران لي انا ام بيجن حال سوريا حكومه شاميه ادم كي هتشي لغوري اولا خو ذهنيته خو هشمنديا خو دنارينا تدا وايزيديان قبول بك
نها امتحانك مزنا جبونا شامي يعني اگر ایزیدیا قبول نکه و خریستیانا قبول نکه و جهوا قبول نکه و اسماعیلیا قبول نکه و شاغه و تنه بشکی سنیا قبول بکه علویا جی قبول نکه و درزیا جی قبول نکه و شاغه به دست خود سوریا پرچه دکه سوریا را هلدوشینه جبر به اگر دخوازه سوریا که هفگرتی بمینه اگر دخوازه سوریا که و یا هر کسی به یا همی پیکاتیا به اگر دخوازه کو سوریا که کو د پیش روژا مروباتی د جی خوب بگیره د نابا باس شینوره کو هیدا قارب مروباتی بده پیش و قارب لسل لنگا بسکنه مجبور کو وان اولا وقت او اول هین بده قبول کرنه برابا جیوه و تجیانک برومت لسر و آخه نه مشاندن و هر ملت و بخوازه دریا خوره رومتا خو به دست خو بپارزه و عرضا خو به دست خو بپارزه و شاغه انبر بپرچبونه بکچن نا حکومت ذهنیتا و ام دزانو چاوه يعني ذهنيت باشخانه ذهنيت ذهنيت داعش ذهنيت القاعده اتي ليه اف عالیه باوریا ما بکی هیا باوریا ما بما هیا باوریا ما بکرد ما هیا باوریا ما بریخستین ما هیا باوریا ما بزاروک ما هیا کو او دکاربن ده تکوشین خورتر بکن و رژیم مجبوری جیانا هفبش بکن مجبوری حرمتا همی اولا بکن و ده مسئله اندماج ده اگر يعني مسألة انتگراسیون اندماج ده اگر اب خالا ازدایتی وری فرض کرن وری ده هر هفدیتنا ده وری لپیش وش بر دو کنفرانس 26 نیسان ده اب خالا که هاتا قبول کرن کو ازدایتی وکا اول گرک وری قبول کرن و ما فی ازدایتی گرک وری بچی کرن جبر بیجی جما فی حوال وريفابرياكو بشاميرة دنوستينن وجعركي ويجيكو لازيدياجي وكابيكاتيكي وجه هر كسي بيتر پرچقيا جه هر كسي بيتر ايش ديتيا لي خودي دركبن و اولا ازاتيه بدن قبكرن جبوكو اف رنگ رسن دناوا سوریا پاشروجه ده بمینه و رنگ کی شهرستانی بده سوریه جبونا سوریه رنگ کی شهرستانی رنگ کی پاقجا دنیا ببینه کو ازدی خودی رومتن خودی جهن خودی مافن بيغو من وبشوي كي دن لفيري فبريه بنرن اگر بخوازه بعين ذهنيتها داعش كل شنغالي كرن وعين ذهنيتها داعش و ده هفته و 4 فرمان درباس بویدا مشاندن بگمان و بر بخراکرنا وان به حرم وهره و بر بپرچبونه وهره و اب نهیویا مایا اب نهیویا ازدیا نهیویا کرده و نهیویا تپیکاتیایا باشه یعنی برز خبات کرد به شخوا 26 نیسانا سالا چویده دما کنفرانسا یک کریزی و نامالا کردی ده چه بو یعنی گرک خودی درکتن لکردین ایزیدی آجه بین یعنی نها شخوا که و مرجعیه که به چه کرن و را آوا کرن گل ایزیدی جی گرک تیده حاضر بن یعنی کرد لحر چا پرچه کردستانی هم بیجه نتانه روژاوای کردستانی جبو یک کریزی و نامالا کردی گرک ایزیدی جی خوا دوی یکی تیده بگرن بچه آوای کرد گرک چاوا دجی بخوانی زمان جبو خودی درکتنا لإيزيديان لكردين إيزيديان لكردان بگشتی چه خواستن دوی دمیده؟ نه بگو من نهاد مرحله که درباز دبن دی پیواجوه که درباز بین پیواجوه که گلکی نازکه جی کرده تی خواستن کو بیتر هب بگرن یک هلوستی تب بگرن به هفره تب بگرن و قاربن به هفره هرن شامه یا هرن پایتختن کو ولات ما داگر کرنه اگر ام دوی مرحله ده هفگرتی بین بگو من دکاره
دکاره جبونا ما مترسیه که مزن بیکو ام به 100 ساله جی درباس بکن بیکن بکن مافی خواه جبر به هفگرتنا کردا و یک ریجیا کردا دوی مرحله ده گلکی مهمه آلیه دن جبو مسئله ازایتیه چه لیبگرک یعنی چه ریخستنه که نتوی یا کردی کو کردا حمیه تمثیل بکی و ایزیدی تیده نبن شرعیتا ویل جمنتنه اگر مرجعیتا کردی در روش آضای کردستان ده چه بده و ایزیدی پیشگوه بکی و دعالیه که دبیجه ایزیدی جی کردن و ما ایزیدی ناف دبن عموان تمثیل بکن نابی ایزیدی گرک چه دبی بلا ببی یک جه ایزیدیه دنابا مرجعیه دبی دنابا هر کار و خباتا که نتوی دبیج برگو ایزیدی بخود کارن خود تمثیل بکن ایزیدی بخود تایبت مندین خواه ناز دکن تشکو گومانا ما لهمبر تره و برین کردات نیکو قاسی ازیدیا دکارن ازیدیا بپارنزن قاسی ازیدیا لازیدیا خودی در دکابن قاسی ازیدیا جه ازیدی حزبن لی هبوناش کسکی ازیدی کو کارب ازیدیا تمثیل بکه جبو ازیدیا جی راحتیا که جبو ازیدیا جی دبی هیویا که جبو ازیدیا دبی روناهیا کو هدی ایزیدی ناین پیشگوه کرن ایزیدی بخواه تمثیل دکن ایزیدی دنابا ریخستن کردادا وکا ایزیدی تین قبول کرنه نه وکا کرد تنه تمام کرد هند بگشتی کرد مجبورن یک ریزیا خوشه کن لی وکا ایزیدی جی هرچی قاسی هم کردن جی لی هم وک تایبتمندی ما ایزدایتی گرک دورده هم هبن و هم کاربن و تایبتمندی خواه بپارزن یعنی اگر سبی شانده یک چو شامه و به شامه را مسئله کردی و مسئله اندیماج و مسئله دن نقاش کرن مسئله ازدیا و شواشه ببین يعني مسألة ازيديا واندماجها ازيديا ومافي ازيديا وحق ازيديا وعبش هوا بن جبر ولوم دبيجن هبونا ازيديا دنابا هر شانده دا دنابا شانده دا مهمه گلکی اگر امکان نبه نکاربن قبول بکن نکاربن بخور ببنجی گرکا بوان را رونن بوان را بدن و بسینن خالن کو ازیدید خوازن ریز دکن حمی گرک الوان وری گهداری کرن جبر به ناوکا ازیدی لألمانیا بریا 2 ساله لهفدر رو نشتن ریخستن ازیدی روجاوای سوریه بگشتی لهفدر رو نشتن و لسر 26 خاله لهفدر کرن کو ام اگر عیلو ام هرن بحکومت رونن یانجی حکومت وری گوهرتن و یان شاهین بری این زمان بشار الاسد ام دعوات شبکن جبر و يعني ازيديد علي الريخستني ذا حاضرن خستكن وان حاضرن وقال لك سفارات والريخستنين جهاني وبرلمانتو وحتى سرو كومارن دولتن خدي هز ازيديا خو جهان ديوان وما فين خدانا وان جبر به هبونا ازيديا دنابا شان دكيدا دنابا ليفغرا كرديدا قوينيا هذا جبو شانده جبر به گرکا ازیدی هر تمیل بر چابا وارین گرتن بله زور سپاس جبوت اندام مرسا گشتیا پیاده برس خبات شاکر زور سپاس جبوت ججنا سرسالا ازیدیان لتا و حمو گلن ازیدی و حمو کردان پیروز به زور سپاس گوتبو میوانه گلک سپاس بو وجی روشن و حمی کیف و خوشیف شاهی و جشن بن از هدیدارم کو وسیله و جشنه کو گل ما بالتمامی بگه ما في خوا و بالتمامی جی سرکفتنا خوا اعلان بکه و دجیه خوا ده و هر کس فقره مالین خوا ریز و سلاوش بو حمی تماشاوانه بله هیویا مجی او زور سپاس ریزو سلاوی مجی بوده بله بینرین مج خو برنامه ما تایبت به جشن سرسال ایزیدیان به وی اوای بو ما دیمن زندی و هر وها هلوستن گلن ایزیدی جگوند دوگری این گریدای باجار عمود مبوره پاروکر هر وها میوانه کی گرام بها اندام استگشتیا پید برس خبات شاکر گلک آگاهی دیروکا ایزیدیان ده و هر وها د شورش روجاوای کردستان ده حمو شورشن و برخدانی آگو
زیدی تێدا دەرباس بوون مۆبوارە پارڤە کرد بهێویا ئەوە گۆبدلێ وە بە بەرا چاوێن وە لەسەر ڕۆژاوا تیڤی بن ببینن دخێر و خۆشیەدە.